Assalamu alaikum YouTube ko'ruvchilar. Bugun 24-aprel 2021-yil. Перегородный mol bozorinamiz Bishkek shahri. Qo'ylar havosini yig'ilish uchun. Bu qancha ekan? Joma. Urg'och. Qancha so'radasiz? 17. Qancha tish? 2 tish. 4 tish. Qısırba. Qısır yaxshi qo'ygan. 17 ming. Bular qancha qo'shqorlar? 15. 15 dan deydi. Qancha so'radasiz yigit bu? Ya. 50 ming so'm qancha tish? Endigen tamg'azar ekan. 3 yaş. Qarangizlar. 50 ming so'm. Kuyruğu. Pavjin tut otasın. Молодец. Qo'chqorlar qanchadan so'rab otasiz? Oho, ikki qo'ylar qanchadan? 45-50 dan. Ha, qo'zichi qo'zi bayka. 30 ming. Yanında 100 ming olsun. Qaysisi? Yanında çok rahat. Nalba? Oho, mana 100 ming so'm. 8 aylık olur. 8 aylık. Kuyruğuna qarangizlar. Mana 8 aylık deydi. 100 ming deydi. O. Bozor baho berdi-mi aka? Baho berdi, so'radi. 65 ming. Qarangizlar. 65 ga berilibdir. Qanchadan ekan bular? 15 dan. 15 dan. Siz cho'yga qancha chorva qo'ylar? Bular 12 dan bo'ladi. 12 dan bularcha? 10 dan. 10 dan. Yaxshi. Semiz qo'ylar qancha? Semiz qo'shqorlar. Ya. 13,5. Bular meramaschi. Oz qo'ygana qancha u? 3 1 ba. 13,5. Şöyle bir bu urg'ochi erkek 13,5 dan ekan. Qarangizlar. Boğaz echkilar 25 ming so'mdan doyinli. Boğaz. Конкретно. Kesarskiga qo'shqorlar. Kuyruğu. Jo'y mana. Bunday mana. Bastırılib qo'yasizsiz ha mana. Bari нормальный. Аппетиты зыл. Tuqumga yaxshi ekan, tuqumga. Нормально. Qancha so'rayapsiz qo'yga? 12,5 ming so'm. Yaxshi. 12,5 ming so'm. Qo'zlar qanchadan? 8,5 ming so'mdan. Echki qancha so'rayapsiz aka? Teke ekan ha? Serke. Veska tartib Esi yo'q. Qanchadan bular? Kaçadan? Naka xazin. 11'den şef. 11 dan ha? Ne? 11 ming so'm. YouTube'ga bozor olami degan kanal. Narx qo'ylarchi? Narx qo'ylar degan Chorva qo'ylar. chorva qo'ylar, yaxshi qo'ylar. Короче, кругой 11,5 dan. Kurugoy 11,5. Maldiqa, Yaxshi. biturg'ach. Suvoy qo'ylar. Ha, echkilarchi? Echkiler, doni echkileri var. Eko ha? 15'ten. Sütü var mı buların hazır? Tetbetinki süt var. Birösünün sütü var iken birösünün sütü yok. Var 15 ha? Arpa 15. Ha, bular echkilar. Bu 9, arpa 15. 5 ming. Bular 5 ming. Bir yaş teke. Ama o var, ulaq deyilsin.
Улақты ешкі қанша бұл? 6 деп отам 5,5 мыңға берем. Улағы менен, ә? 6.000 деп отыр, 5,5-ға берем дейді бәке. Мындайда есі жоқ эле ойлордун баасын айтып берейин мына экран эле. Қанша сұраудасыз ба? Қошқар. Қой бүде? Қошқар. 25 мың сом, а? Қанша тиш бұл? 2 тиш. 2 тиш. Бұлчы? 50. 50 мың. Бұл қанша тиш бұл? Бұл 4 тиш. Бұл не деген парода бұл? Кесар келеді. Кесар. 4 тиш, 50 мың сом. Бұлар қанша сұраудасыңдар? Қозылар. Ақ 12, мо 13, мо да 13 бар. 13, 13, ақ 12. Қозыларша? 10-дан алды. Бұлар 10 мыңден екен. Қозылар. 12 жарым дейді. 12 жарым. 10 жарым бересің бе? Сода болады. 12'ye бербеді бұлар. Бұлар қаншадан бәке? 12'ден. Бұлар Urgacha бұлар, ә? Urgacha. Былтырғы қозылар Urgacha 12'ден дейді. Жақсы, жақсы. Қошқар. Көбірек тестер болып қорасын. Круговой 18 Urgacha бұлар, ә? Қанша тиш? 2 тиштер. Круговой 18 мың сомдан. Күсалар қаншадан байда бұлар? 30 мың сомдан. Жақсы. Бұл қайсы қозу? Енесі жоқ ба? Енесі жоқ. Өзі қозылар. Сатылағы ба? Қанша бұлар? Егісін барасы. Қанша? 3 мыңнан 6 мың. 3 мыңнан 6 мың дейді. Қачан? 3 мыңнан де емесі береді. Енесі жоқ. Енесі көзі тойып кетті. Қанша сұрап отырсыз? 45. 45 мың сом. Қанша тіш Қошқар? Жағадан сайға. Тіш сайылады. 2 тіш деп қойық. Высота 95? 1. Базар баға берді, сұрады бар? 38'e бермедіңіз, ә? Ұзындығы 1.40 дейді. Құлағыча? 19 екен құлағы. 743, 73, 91. Үшіні бере жазаңыздар болады мұна. Қошқардың есі. Қанша болды әке? 130 мың сом. Бұлчы? 50'ге бермедім дейді. 50'ге бермедім. За сколько взял? Или продаешь? За сколько? 14 мың сұрап отыр. Базардан шықтық мына. Кеше аз. Азыр алғандар аз. Көрінбеді. Аяқтан сұрайып әмін. Қайрадан. Қанша ол чарба қой? 12 мың нақышса. 15'ke verelim. 15 екен. Спортсет нарындан келді. Қаншадан екен бұлар? 230 сом. Саманды сұрап қойық, қазір саман қанша болады деген. Так. Бәке, саман кемдеке қаншадан? 100'ден арпа саман мı? 100 сом. О. Pazar alamı kuşeta. О. Kaçan çıkardı kendini çıkardı. Саман. Arpa saman. 100 somdan eкен. Бәке, алдыңыз бе? Қаншадан болды? 9'dan. 9 жарымдан. Жақсы. Достар, видео жақса лайк, сұраулар болса комментарийде қалдырыңыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштасамын. Орызыңыздар қабыл болсын.